Afika namarobotini wani ematshaweni singehla lo one ngithi 100 rand ufika ngijake uthini ukuthi ngimala ngivula lesivalo ngaphandle ukuthi lethi ngapha usidu ngimgige lo try mayibhema kubo ishot matshawo webhema uyawulibhema sentime langake ngishot ngifuna straight la ukuthi naye uma beyaseral ngagijimisa ngenye last Esa lo kubenge kabe naso. Beya ushayithe enemine labe ngithe khona ngisukumile ngasazi noma mayise ngadla bese 3 shay standing shay overload Shay overload. hayi Christmas baba ngikhubuke ethandwa fethandwa ngithola lo sikoni wampumi yabonzeka la asibuya khona wahamba labo issues bakhe ngilo mpumi nochelo amashaya lo slender bathe wana kubona utshona amashaya nalokunye ngisakukhumbula ngabambi ngophethe ama-plaques angena ama-blackberry cap Ebabe, so ubona Dlamisi. Awucosa itshe kancane bro, amsemayi space ngoba sithi Okay. yabonga le. Hamba kanjani? yabo watholakala ku-6 ngibona akushiri bayi-3 aphethe kusangena ama-blackberry nama-cave nakumathathu imfethu engawahluthi ulo-3 zange ngishaye i-4 step yabo ayithandwa lakha umdavu reda kamdavu egedini ngathi mina ngisasana amafoni ngina kuwela ngene eground ithandwayo amabhara ngade avela kuwo at 2 feet ngaya la ihlathini yasegroundini yabo ihlathi njalo ngala ecathulo yangishaya namabhara yangishaya isikhathi ngishaya ngapharala yathi angishiya lapha ngoba lento lamdava nje kushona